Арыбаңыздар туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Апта күнгө жекшемби, кайрадан эле 22 август. Оштогу Учкун мал базарына келип калдык. Күн жаңы эле көтөрүлүп баштады. Аба ырайы аябай жакшы, ачык. Азыр Учкун мал базарына киребиз. Алдыбыздан чыккан биринчи эле жаш торпокторду суранган, торпокторду тартабыз, андан ары кой тарап өтөбүз. Кыскасы сиздердин кызматыңыздардабыз. Мына жерде чөптөр турат. Ээлери болсо мунудан сурайбыз. Акырын кирип кете беребиз. Адырдын чөбү экен ал. Жүрүңүздөр. 22 август Учкун мал базары кандай болот? Көрөбүз. Жигиттер кандайсыңар? Чөп кимден экен? Мына ал сиздер. Канча тотасыз? 350. Адырдын чөбү. Кеми бар? Баш бактыкы бар. Канчадан 350 кеми бар дейт. Мына беден канчада отат экен? Беде жокпу? Канчадан экен чөп? 350-тен бе? Чөп экен мында, адырдын чөбү экен. 350-тен экен. Ава сизден эмеспи? 350. Чөп. Кайсы жердин чөбү? Ушул жерде эмесиңер? Чөптөр 350-тен экен туугандар. Жакшы. Көк-мөк болгон чөптөр экен. Кеми бар. Сүйлөшө бересиздер. Кандайсыз? Отурасызбы? Келдик туугандар, бул сиздер көргөн Оштогу мал базары, Учкун мал базары. Ичкери киребиз. Üçta koçkor geliyor, karаңыздарчы. Kançadan boldu şef? Üçöbü? Her biri 12,5 milyon. 12,5 milyon boldu koçkorlar. Mal bazarga жаңы эле келип башташты. Эми кызыйт буйруса. Азыр biraz айланабыз. Кой базар тарапка киребиз. Андан ары мал базар тарапка киребиз. Nerede şef turat? Assalamu alaikum. Kandayız? Tensizsiz mi? Tens soğuklarınız? Ana atakul benim tam jokka. Bişkekte. Bişkekte mi? Bişkekte. Жүрөт, тынч. Сизди сурап коет мен, Сүмбүлөган турап экен депчи. Султан Сулайман акең жүрөт деп Болду. Житрилер келип калып турак а? Булар витаминдер. Көчөлөргө мына 1 айга чейин, 1 айдан G1, G2, G3'ni bilsеңиздер керек. 3 айдан кийин жаңы чыккан көчөлөргө мына. Быйыл арзандайын дейби бул нерселер? Арпа, будай, мака. Көчөлөрдө макан 2 сомдон 1 сомдон арзандатпайт. Арзандап калды. Жүгөрү мака арзандап калыптыр туугандар. Арзандап калды. Эми барган сайын арзандайт. Каласа. Туздар ошол эле. Туздар ошол эле, Суркандария. Өзбекстан 13 сомдон туздар. Мына шеф банан кошуп калыптыр го бүгүн. Кандайсыз? Секин банандар, шербеттер кошулуп. Жакшы ишиңиз жүрүшө берсин. Жаңы эле ачыпсыз, колондор келиптир мына. Мына канча экен шеф? Мына Чоңу канча мына? 230 сом. 230 сом экен. Абына жебесеңиздер, мал базарга келсеңиздер, аласыздар. Шабдал сизден экен? Шабдал ка? 50дөн экен килограммчы. Мощный шабдаллар экен, караңыздар. Өзүбүздүн эле местный шабдаллар окшойт. Бардыгы 50тен бе? Ооба, 850. Bir kançılık. Мына бир коробкаңыз канча чыгат? Коробкасын 300-350 экен. Зор экен да? Кайсы канал? Бир да алат окшойбуз мына жерденчи. Чыгып атып бирди көтөрүп кетебиз азыр. Кайсы канал? Кандайсыз? Азыр? Тынчпы? Мына жүрүңүздөр, туугандар. Тетиги продукциялардан бир катар сурап кирип кете беребиз. Ооба, картофел канча болот экен? 30 сом. Жаңы картофел 30 сом экен. Эжем отура. Сабыз бар экен мына жерде. Сабыз канча экен шеф? 30 сом. Бул жаңыз 30 сом бу? Мына сабыз 30 сом экен. Мына 55 сом. Сабыз арзандап калыптыр а? Жүрүңүздөрчү. Мына енем жүзүм сатып атат. Охо. Бүгүн кызылынан алып келипсиз го бүгүн эне? Kızılı da atıyor.
Qanchadan deb atasiz? 70, 60. Ko'ra qalsa, ishni arzonroq qilib beraverasiz. Mana жүзім sizlarga. 70, 60. Өткөндө агы менен караны көрдүңүздөр эле, бүгүн кызыл кошулуп калды. Аны билесиздер, точно. Банан, картошка, күрүчтөр бар экен мынакей. Өзгөн күрүч 130 сом экен. Каракчы 75, 70, 75. Кандайсыз? Жакшы. Мал базарга келдиңиз? Күрүч ала кетейин деп. Күрүч ала кетейин. Бул жерден алыш керек экен, негизи. Бер Арзаныраак экен. Базарга караганда арзаныраак экен. Ушундай туугандар, бул катар билесиздер, бүт кат-катар продуктовый. Ар жагына карап кете берет. Биз бул жагына жүрөбүз. Биринчи кой базарга кирели. Андан ары мал базар тарапка кирип кете беребиз. Аралайбыз, унааларды аралап, жолго салсак айланып кылабыз дегендей. Жүрүңүздөр. Күн жаңы эле көтөрүлүп, унаалар келип, эми базар кызып атат. Кой базар тарапка киребиз. Койлорду тартабыз. Турайбы? Otelde koylar gelip de düşüp atат. Koydu kança da aka? 8,5'ga bağ oldu. 8,5 berdi. 8,5 beriptir muna. Toktuğa. Berbeydi. Qancha bo'ldi? 44.700 bo'libdi. Mana bunajin ekan, ha? Zo'r ekan. Şef qanchada o'tasiz? 7.000. 7.000. Boz ekan. Yaxshi. Qanchadan o'tasiz, ava? 8,5dan qo'yib berasiz. Qo'chqor ekan, ha? Erkeklar ekan, 8,5. 8,5. İçine giriyoruz. Qanchadan deb o'tasizlar? Qancha ekan qo'chqor? Hadi olsun. 12 kemi var. 12 kemi var ekan. Görçün. Bol o'tat bu. Ana, soda qiz o'tat. Bering ova, oling ova. Necha qanchada o'tasiz? 15.000. Yo'q. Yine ola 15.000. Erkek. Qo'zi qancha ekan qo'zi? Taqsir. Qo'zi 7. 7.000 mi? Yaxshi ekan. 7. Siznikichi? 7,5 ming. 6,5 ming. Bunisi 6,5 ming, arkası 7 ming. Qanchada o'tasizlar ukam echkini? 11 kemi var. 11 kemi var. Boz bu bol. Nasıl to'yg'izib ketibsiz, ha? Buningcha? Buloq. 6 kemi var. 6.000 kemi var ekan. Yaxshi. Ne'mishni qo'ylarga qolib turadi o'zim. Qanchada o'tasiz bu? 12 dan kemi var. Mitis. Junini oladi. Boz bu boz emasmi? Bu geldi Rossiyadan. Şu yerda qaramaysizmi? Mana unday mitis qo'ylar kelibdi to'g'anlar. Qo'ydan bir tortib qo'ygan bu. Bo'ldi. Qanchada o'tasiz? 10.000 kemi. 10.000 kemi var ekan. To'qtu ekan. Qo'chqor. Ha, qo'chqor bu.
Qo'chqor. 10 ming kemi bor ekan. Mitizni ko'rdingizmi? Juring. 14 tonna. 14 ming kemi bor. Kemi bor, 14 ming deydi tamam. Sodangiz bersin, ava, giring ichkari. Oo. O'ylab ketaveradi. Qo'y bozordan bu sheshe. Kaç paraydan ne oldu? Qancha oldi? 12. 12 ming bo'ldi buni Qo'chqor. Qanchadan o'tasiz, chef? 11'dan deyapmiz. 11'den. Qo'chqorlar 11'den ekan. Kemi bor. Sizgacha taqsiz 16. So'liq bu. Cho'ng so'liqlar qo'y ya. 16 kemi bor ekan mana. Qo'y qilsangizlar bo'la turgan so'liqlar ekan. Bular 15. Mam 16 dan qo'yib berasiz bularni? Qo'yib berasiz. So'langiz bersin. Mana şefim so'liqlarni qaranglar. Qanchada o'tasiz? 17. Mana sizlar ko'rgan so'liqlar 17 ming ekan. Kemi bor. Qancha oldi ava? 7,5 mingga ketdi mana. Sataylı odasın? Qanchadan bo'ladi? Qish. 12'den kemi var? 12'den kemi var. Mana qarangizlar, qasqatlar teziladi bu. Ava, qanchadan o'tasiz? Tandaşı. Tandaşı 14 dan kam vardı o. Göndürag'lar aytibsiz ha? Eğer çoğusu olsa 11,5'dan berse bo'ladi. Beresiz. Urg'achilar. Bari soluq qo'y. Bari soluq ekan. Yettile soluqlar ekan, bit bor. Qaysi yerda jurgan qo'ylar ham bularimiz? Yaxshi, sodangiz bersin. 104chi. Echki qancha ekan echki? 7,5 mingga echki ekan. O, soluqchi. 14 ming ekan soluq. Mana sizlar ko'rgan soluq 14 ming ekan. Buldaq o. Buldaq 14 ming ekan. Echkini ko'rdingizlar. Soluqlardan cho'ng soluqlar ekan, yaxshi. Şef qanchadan o'tasiz? 15'ten. 15'ten ekan mana sizlar ko'rgan. Soluqlar. Arqalari Qo'chqor ekan, ha? Ha, mana soluq ekan. Buni qanchada o'tasiz? Bu ham 15. Qo'chqor ham 15. 15 mingdan. Tandaysizlar, gelişesizlar, alasizlar. Echki chaqa, to'yincha echki chaqa. Do'stim, bu krasavitsalar qancha ekan? Var 7 ming. 7 mingdan. Bu süt bere turganmı, je süt bermey turgandan? Et bag'atında levi. 5,5 ming ekan bunalar. Ha, buna süt bere turgan. Qanchada o'tadi? Taqsir qanchada o'tasiz bunani? 30 ming, bola chaqasi bilan. Süt buti bilan. Buna sizlar izlagan boyaqi süt bere turgan echki to'g'anlar. 30 ming ekan, yoki ulog'i bilan. Bilmedim. Qaysi yerdan kelgan ham bu? Rossiyadan kelgan buna Bu Rossiyadan boshqa Orada chiqqan eskilar bor. Nasılsın? Eselamat. O'zing. Echki ham biznes qilasizmi? Kelgan qo'y echki. Chiqqan bu batis qor. Qorada ko'rinmadilar-ku? Yo'q. O'tgani chiqqanda 200 echki. Ertaroq. 3 oy bo'ldi. Qancha sut beradi tush turish? Buni ham sol qancha? 2 litr. Jetadi. Qo'ylarni olib chiqdingizmi? Bozor olib chiqmadi. Qo'ylarni olib chiqdi. Echkinimi? 2 vaqt. Ana tartibxon. Sizga qancha oladi? Tekin qanchada o'tasiz? Tekin 12 da o'tadi. Kemichi? Qo'yib berasiz. 12 kemi bor ekan. Buni uloqda qancha bo'ldi ekan?
Sonda qancha tutasiz, şef? 11.000 balası. 11.000 balasымен. Баласы қана екен? Мына жақта жүрген бе? Ана баласы екен, чекесіндегі. 11.000 екен, екеуі бірге. Жош екен сіздікі? Теке қанша екен теке екен? 11 tane. 11 kemi var. Tüzgül ekan. Sen bilirsin. 11 kemi var ekan. Echki bozori shunday tuğanlar. Süt bere turgandan bir ölü var ekan. Kalganı çıkıp kalsa tartamiz. Qo'y bozorga o'tib yurіңіз. Qancha berdingiz? 7.000 berdingiz mi? Yaxshi beribsiz. Qancha aytib o'tasan? 10 kemi var. Yaxshi. Mana qanchadan ekan? Bu boyaqi parodasini aytib qo'yamiz-da. Gisarlar, ha? Yaqinda ele ko'rgazmasi bo'ldi-la, Batkendachi, mana sizlar ko'rgan gisarlar. Kelib qolibdi, uchqun adamchi. 20 dan kemi var deydi. Qancha endi kemi qancha bo'ladi bunda? 16 ta qilishdi. 16 ta qilishdi. Berib edingiz. Ishni qo'shsa berasiz. Beraman. 16 beribdir, beribdir. Ne qo'shsa beradi ekan. Yaxshi. Tizib qo'yibsiz aka bularni. Жүндөрүн алып жылтыратып, qanchadan o'tasiz endi? 13.000'dan. 13.000'dan. Soluqlar. Buna soluqlar 13.000'dan ekan. Qandaysizlar? Жүріңіздер. Son qayda? 3 ta jo'rasa 110 qayda. Qanchadan o'tasiz, ava? Ağını. Ağın bu 13 lira. 13.000. Üstünde Pepsi'leri mi ne var? Kimdik iken? 13.000 iken bana var. Sizden mi? Kaçadan iken? 14-15. Bu 15 iken. Bunusu 14 iken. Kemi var. Pepsi bonus bulup sizler geç. Dünümüzde. Öt köteyiz taksir. Qo'chqorlar. Qanchadan da o'tasiz aka? Qo'chqorlar qanchada o'tasiz? 11.000 dan ekan. Yaxshi, sodangiz bersin. Arzon qo'ylar bor ekan. Kelesizlar. Qiziyotgan jeri yo'q-ku, qiziyotgan ekan, ha, qiziyotgan jeri. Qanchadan o'tasiz? 18. 18'den. Zor aytasiz. Qo'yam zo'r ekan, bosi ham zo'r ekan. To'lakondan mı? To'lakondan. 18'den ekan mana soluqlar. Qo'ysanızlar bo'la turgan soluqlar ekan. Qanchada o'tasiz aka? 8.5dan. O girmeymiş kerarak. Gel aka. Kengiroq soda qilayin debsiz-da? Ha, yaxshi, sodangiz bersin. Kimden ekan bunalar? Qo'ylarni ko'rdingizlar, junlarini olib. Qanchadan da o'tasiz soluqlarni? Ular 15.000 ekan bu. Taza tizibsiz qo'y. Жылтырат. 15.000'den kemi var ekan, buna soluqlar. Sizden ekan bu. Qo'yib berasiz. Qo'yib berasiz. Yaxshi qo'yib berasiz. Mana, Uchqun bozorda bunday bozor bo'lar. Qo'roning ichida da qo'y var, qo'roning sirtida da qo'y var bunda. Bozorning pichog'i. Eng negizgi odammi dengiz. Qo'zlar qancha o'tayotgan ava? Qancha o'tasiz? 1.5dan kam bor. Ha, yaxshi. 6.5 mingdan kemi bor. Qanchadan o'tasiz sovuqlarda? 20. Qanchani tug'an? Qanchani tug'an? Jashil ekan, ha? Cho'ng-cho'ng sovuqlar. 20 kemi bor ekan. Lekini 3'tü 1'de tug'an sovuqlar. Yaxshi, sodangiz bersin. Qanchaga bermedingiz?
17-18'ge berбедиңиз. Кичине косо бересиз. Каталогу 20 экен да. Гүлдөр, ат тарабы да. Get koş. Koy gel uzat. Qancha oldu acaba? 25 ming oldu buna. Iki sol. Gisar qancha ekan gisar? Gisar 25. 25 ming ekan gisar. Sırada boğular. Aylanayın, yürüyün. Kettana koy. Sen bırak. Koyuz kozu koç koyun. Müt. 30 yapsa var ya. 30 lira deverim 30. 35 kim var? Qo'chqor kimdan ekan buni ol? Ah. Qo'chqorning neyisi kim ekan qo'chqorning? Ava o'tib ketayin. Ma yigitga boraylik. Biraz söyleshib, mayaklashib, uyqusini achayın. Qandaysiz? Qanchadan deb o'tasiz? Buyog'ingiz. Ha, naraq berasiz. Qanchadan deb o'tasiz, shef? Qarab turaman men. Qo'ydi tartayli, qo'ydi. Qancha deb o'tasiz? 10 mingdan kemi bor. Jashlar ekan mutbara, qo'chqorlar. Mana qasqatar tizilganlar 10 mingdan kemi bor ekan. Qo'ylar ham zo'r ekan, yesi ham zo'r ekan. Kelaverasizlar. Qancha deb o'tasiz? 25 ming. Ekotin sizdeki? Çekiyorlar. Ak qo'chqor. 25 ming. Kemi bor. Mal bozorda shunday tuğanlar. Yesini tartpaganga hareket qilamiz. Adamların yüzünü tartpaganga negizgisi qo'ydi tartamiz. So'rat shuni bilan qabul olasizlar. Mana qo'chqor ketib turadi, ajab olib ketib turadi. Qancha o'tasiz? Aytilishi. 25 dan. 25 dan ekan mana olar. Ketdi. Hayda qo'chqor, hayda. Hayda. Qanchadan deb o'tasin? 12 dan tegiz. Şef qancha deb o'tasin? 2.32, 16dan. Ya 17, 15. Aytilishi. Shuna qo'yib berasiz. Yaxshi. 17, 16 ekan. Shuna qo'yib beramiz. Birim-jirimini. Qo'chqor bozor tarafdamiz. Gisarning neyisi kim ekan? Qanchadan deb o'tasiz, shef? 25 ming. Aydan ava. Ha, ketdi, satdingizmi? Satasizmi? Qanchaga satasiz? 10 ming. 10 ming ekan. Ha, sizniki jo'ndurroq ekan. 10 ming kemi bor. Aleyküm assalom. Yaxshi, rahmat turibdi. Mana yerda qo'chqorlar turadi tuğanlar. Qancha deb o'tasiz? 35. Bu 30. Narxi 35. Qarovdasi qanday bo'lib qoldi bularning? Jo'nel o'zbeklar, Arasan emas, Kisar emas, naqta qirg'izkilar. 30, narxi 35 ekan. Moshni bal. Kisarni qancha deb o'tasiz? 28 deb o'tamiz. Qanchaga berib edingiz? 23,5. 23,5 ga berib edi. 28 ming, 28,5 mingdek kemi bor edi. Qanday sova? Yaxshi. Tinchmi? Bo'lmadi. Qaysini olib keldingiz, ayting. Mana olib keldingiz. Uyda bormi dag'im? Bor, ko'p uyda. Bor. Nomeringizni yozib qo'yaymi? Ya. Nomeringizni yozib qo'yaymi? Qo'y. Sotaverasiz uydalar. Aytib qo'ying nomeringizni. Telefondami? Telefonni bilmayman. Qancha deb o'tasiz qo'chqorda? Ashula sotyapti-yu. Qancha deb o'tasiz? 2.60. 30dan kemi bor. Mana sizlar ko'rgan qo'chqorlar 2.60 ekan, kemi bor ekan. Uyda dag'im bor ekan. Qachon ko'ramiz buni? Kechga juq ko'rib qolasiz, xudo xolasa. Kirib ketaylik. Hoppa, havo qandaysiz? Olib keldingiz qo'chqorlarda. Qanchadan deb o'tasiz? 22,5 dan o'tamiz.
22,5 миңден екен мына қошқорлар. Алып барып тұрып, қаласа бағат дейін, қаласа іш қылады. Өзü biladi da. Жақсы, соған өсін. Менеден ауам тұрады. Ава қанша тұтасың? Гигантты. 30 миң екен мына. Сіздер көрген көк қошқор 30 миң екен. Қаншадан тұтас, шеф? 20 деп. 20-дан. Кемі бар? Жақсы. Содаңыздарды берсін. Қанша тұтасың? 35. Бұл 35 миң екен. Кемі бар екен. Қысқасы ұшындай, қой базар, қошқор базар, туғандар. Келе бересіздер. Әлбетте біз сіздерге айтылышын айттық, қойларды тарттық, иелерін тартпадық. Аны тура түсінумен қабыл аласыздар. Мен бірінші серияны жиынтықтаймын, андан ары уй тарапқа, торпоқ тарап қойдыңыз, сұранулар бойынша. Бізбенен чоқ болып тұрыңыздар, комментарийге жазып тұрыңыздар, класстардан басып тұрыңыздар. Жүріңіздер, кеттік.